Hello my people, how are you? Nikairitu kanyu Phyllis Buthia na nindramenya thini wa ngoro yaku we muigene mwathani na ni umenyereirwo ni Ngai. Gatagati ka mundu maria mothe turona kana tukuigua no nginya wethe kaundu ga gutoma utwike positive kana wikare wina positive energy kana ugiciragia maundu maria mega. Muthenya wa umuthi ndira kumenyithia ati ni ndwikite ambassador wa Maridadi Motors. Maridadi Motors ni kambuni nene ina kambuni ingi ithano thini wa Maridadi Motors na macio ni mundu mena guthi na mbere gukumenyithia o tugithiaga na mbere rugendo ruru. Wa mbere ni wambe umenye ati waigua ngiaria cia Maridadi Motors ndiraria officially their musical brand ambassador thini wa Mount Kenya region na Kenya yothe handu ya Roma. Oguo demuhe mandate ya kwaria horo wao no njuri kiuria giothe official kirogenda kuria thini wa investment programs iria mari nacio thini wa the driving academy iria mari nayo thini wa maundu mothe nginya megie importation kana wendia wa gari na marketing ya mundu megie gari. So kondu gothe kegie Maridadi Motors ungenda kumenya no unjurie no kugera namba yakwa 0713 210 255. Twarie mundu ma mwathani na twarie biashara kana tigwo. Thank you so much. Wewe ni kipepeo, wewe ni kipepeo, utapepea kama kipepeo. Wewe ni maridadi, uliyetengwa na kukataliwa, usikate tamaa. Wewe ni wa thamana, endelea kujijenga, usichoke kujiimarisha.